Da, kao što smo rekli, to su prva dva razloga. Naveli smo znači da ovaj svijet nikako nije mogao nastati slučajno, a drugi razlog koji nam logički ukazuje da mora postojati uzvišeno biće koje je znači iznad svega, samoopstojeće, inteligentno, jeste sama ova savršenost stvaranja. I to su dva razumska, odnosno logička dokaza ili razloga koji nas vode ka spoznaji stvoritelja uzvišenog. A treći razlog jeste upravo objava. Jer nakon što nas je uzvišeni Allah stvorio, on nas nije ostavio da lutamo. Već je slao svoju objavu koja je ili uputu, to objava, odnosno uputa, odnosno upustvo za sreću. To je upravo recept za sreću. Pa tako onaj koji bude slijedio tu uputu, bit će srećan. Kao i što stoji u Kur'anu, onaj koji bude slijedio moju uputu neće zalutati i neće nesrećan biti. A onaj koji okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti. I upravo u ovoj rečenici jeste odgovor na sve te životne probleme. Onoliko koliko čovjek bude slijedio uputu, toliko će biti istinski srećan.